Moirang Assembly constituency ki manung chana Kwakta lariba primary health center ki awarapa staff sing tharak tabadagi khoisaw narba miyamna PAC asibu so launchin duna kongjang changjin kray hariba so launchin mugi kongjang ase Kwakta gi luf manga mathangsuna all Kwakta coordinating committee AMPYA AKYVO Anjuman amadi Zametul Umagi Thomi Singh Chathakibani PAC so launchin baga Mari Lenana all Kwakta coordinating committee media coordinator Muhammad Abdul Barikna Kwakta PAC gi oina matam kayadagi staff wat pagi khudong cha da thengna dun lakpane wale staff singa se thabir na balengakta haijabu matam da tabi da badagi tangai fadana so launchin magi khongjanga se sanction bane maram madra thu matam da wale staff singa se thabir kadabani haina section warol thamlakli October की date 7 दा print and electronic media दा कोई hospital से की doctor आमदी nurse सिंगी award पगी matang दा कोई press note को क्यों चलाई ग्राउंड ने अदों आसिफ हाउ बाई कोई सरकार ना कोई कोक्ता PAC असिगी award पर doctor आमदी nurse असी थाबी रक्तम ना मरम वरगा गराम कोई मतम था जकी उन्हें October की date 12 को नसी October की date 13 योरे hospital सिदा कोई doctor अनोबा nurse अदेगी कोई staff थाबी रक्तम ना मरम वरगा कोई नसी देगी follow नहीं कर